Shalom, salam damai sejahtera, manbanta krina, senina dengan turang ibas gelar Kristus, jumpa kita. Ibas renungan guna minggu tanggal 16 Juni tahun 2024, sini gelari minggu gereja ras negara. Kekalian Tuhan, ope kita ngernungkan kata dibata ibas wari si senda, mari si pindo gegeh man Tuhan, gelah na kesah nasibadian demi pusota, jenari ngasup kita ngangkai, kai surat-surat Tuhan. Mari si pebulat lebih ukur ta, ras kitar toto kita. Oh Tuhan di bata, Bapa kami seringan ibas kini Rajaan Surga, kelang atendu, arbahanca, tetap atan kami, guna datkan kesempatan, ngerenungkan sada bagini bas katandu baswari eda. Ajari kami Tuhan, gelah ngasup kami berita alu palas katandu eda, dengan sikap geluh kami nuduhkan biak geluh singena atendu, semaka arah kami terpuji menggelarndu. Kuasa indu pusuh perhatian kami khususna, kemahandu si atendu ipakendu lako jadi perkakasndu, gunam pusuh surah-surandu, arah media enda o Tuhan, pasu-pasundu ia berendu hikmat kepentaran, gelana kerina persikapan na iku hindu, jenari rah teramna kami anak-anakndu, singasup guna pembarkan surah-surandu. Ibas gelar anak Yesus Kristus kami teras ngatakan bujur. Amin. Senina dengan turang ibas gelar Kristus kata dibatasi jadi palas renungan ta ibuat ibas kitab sada Petrus bindu peduakan ayat 10 sada seku ayat 10 pitu. Bagenda isina. Suruh-suruhan. O teman-temanku si kesilang ras mengongsi ibas doni enda. Kupindo alu mesangat man bandu, gela ola ikut kendu kininggitan daging si rusur perang ras tendi. Mahulilah min lagu langkahdu, i tengah-tengah kala silenga nandai di bata. Gelah adi ikata kena kam kala jahat, idahna perbahanan du si mahuli. Makar kiteken si ipujina di bata. Ibaswari kerahana ku tengah-tengah kegeluhan kala Erkiteken Tuhan, patuhlah kam nandangi kerina pemerintah idoni enda, subuk nandangi raja pemerintah si mekanjangna. Bagai peman gubernur-gubernur, si tugaskan raja guna ngukum kala si erbahan jahat, ras muji kala sirbahan mahuli. Sebab surah-surah di bata, makap gelah arah perbahanan du si mahuli, ipe sini ndu kalak bodoh si luam cakapna. Geluhlah bagi kalak bebas, tapi olah bahan kebebasan du nutupi si jahat. Tapi geluhlah bagi budak di bata. Mahamatlah man kerina manusia, kelengilah temandu si sada kini teken, kemalanganlah man di bata, janah mahamatlah man raja. Secenda kata di bata si jadi palas, renungan ta minggu enda, jana si jadi tema emkap mahamat man pemerintah. Kekalian Tuhan tentu kerina kita pernah jumpa ras kala si bujur bagai pekala si jahat. Biasana ugan dia carandu beda kenca apai kalak muhuli apai lang. Cukup nge arah ayona saja tapi penampilan na banci minter ngo itendu ia jahat talang. Entah arah ranan kalak si nuri-nuri, nurikan si jahat, si bujur. Te ngekam arah ranan kalak si nurikan karena sesekala jelma. Sekali jadi, i tengah pajak tapi pasar ingan erbelanja. Lit mesekala anak perana, si arah penampilan na, lah si tipe idah rapi. Bukna kape gondrong. Cara naruis pelabo ka, si tipe bagi biasa anak perana si sekolah. Maka atek kalak ia pinangko. Sekenca deheras ia minter menjauh. Akap kalak ia, kalak jahat.
Emang kerembang pak sesi lit sekala lansia dabu dompet na. Tanpa ragu-ragu, minter ia yakin nak prana si lansia dai guna ngulihkan dompet na. Bahkan ketika itawarkan pe ia sen, arkiteken enggo ulihkan na dompet laka boyang git ngalo kenca. Ngidasi nteram kalak ngatakan, oh ternyata ia kalak bucur. Arah kaisi bahanna. Maka lit ka anak perana si deban, baju na rapi, bu na pe rapi belah samping ka. Pengerana na pe sopan kel, cirem kerina kalak ngerana rasia. Tapi lan dekasa, nggo ayak-ayak kalak air kita kenang ko ya kepe. Kekelen Tuhan, pernah ngehal si bagai jadi sekelewat du. Ternyata bedakan apa isi menghuli, res apa silang, harus inahan arah perbahanan na. Sebab perbahanan sekala jelma nuduhkan ise iya. Bagaimana kita? Perbahanan tak nuduhkan siapa kita. Enda memakana Rasul Petrus ngajuk kalak Kristen gunar bahan mahuli arah surat naibas sada Petrus bindu perdoakan si jadi palas renungan ta paswari si sendah. Kekelen Tuhan isi surat enda emakap nasihat Rasul Petrus mankala Kristen si paksa si merap iblang-belang bagin utara asian kiti. Engkai arkiteken paksa si kalak Kristen sangan andatkan perbewen si merat i aniaya i benci arkiteken mempertahankan kini tekan naman Kristus. Rasul Petrus ije mereka nasihat alun ingatkan maka kerina manusia edeskan kalak si kesilang mengong sikap kita bas dunia indah bagailah nina. Konteksna kalak Kristen si paksa siang geluh ibas ingan asing di tengah-tengah kalak silanan dari Kristus arkitekan harus nadingkan kutana. IJ Rasul Petrus nekankan labo pagi rasa lalap bagi labo pagi rasa lalap ibas kene seran i aniaya i benci sebab doni enda ingan sementara kap labo rasa lalap pagi kalak Kristen ngenanami kini seran arkiteken pertahankan kini teken lid ingan si tuhu-tuhu jadi tujuan utama kalak Kristen kap ingan si rasa lalap entah pe surga. Jenari nina ka ola mengikutkan kininggitan daging si rusur perang rastendi. Artina Rasul Petrus si jena nekankan ulamin arkiteken darami zona aman. Ugaglah selamat terhindar arah penganiayaan. Lanai ka kalak Kristen setiar kini teken. Ular kita kenalamatkan daging. Lanai ka geluh ertujun gunandatkan ingan si rasa lalap tapi surga. Jenari tole ni naka mahulilah min lagu langkah dui tengah-tengah kalak silana andai di bata. Gela adi katakan nakam kalak jahat idahana perbahanan dosi mahuli. Makar kita kan si ibu jina di bata. Hendak persingat karena uga arus nasikap kalak Kristen selaku kalak pertandang ikuta kalak asing silabo nandai Kristus amin pelit kinesran i benci i curigai bahkan ianggap sesat ulamin ia menutup diri tapi cidahkanlah identitas kekristenan na alur bahan si mahuli sebab arah perbahanan si mahuli identitas kalak Kristen tangkas. Alu kata si deban, ijenda Rasul Petrus nekankan, tupung kalak Kristen jadi warga doni denga, harus min icidah kena kini tekenaman Kristus. Erbahan mahuliman ICP, terlebih kape nandangi pemerintah si erkuasa. Gelah naatan ma ia pepagi jadi warga surga. Maka ayat 10 telu ije katakan arkiteken Tuhan
patuhlah kam nandangi pemerintah Indonesia. Sini maksud MK, raja, gubernur, rasa terusna. Kata patuh izin bahasa Indonesia tunduklah. Sikap enda biasana ditujukan mankala si ihamati, ya. Patuh, tunduk. Tapi izin sikap patuh tapi tunduk enda ditujukan man pemerintah. Labo terjangar kita kan jabatan na tapi kita kan kini tekan man Tuhan. Makanya benar kena alu kalimat kita kan Tuhan patuhlah kam nandangi pemerintah. Artinya alu palas kini tekan man Tuhan, kala sir kini tekan, iteh na uga harus na bersikap guna ngergakan pemerintah. Sebab pemerintah renai bas di batanari kap. Ingat Roma 10 telu ayat sada, ngatakan maka labo lid pemerintah sila ibas di batanari. Pas paksa si konteksna pemerintah Roma, enda erbahan kala Kristen ngenanami erbagai-bagai kinisran. Pemerintah Romawi paksa si nuduh kala Kristen pemberontak. Arkitekan kai, arkitekan kala Kristen langit ersembah man dewa-dewi kala Roma. Ras laka boyang gid ikut perayaan-perayaan ibas kepercayaan kala Romawi paksa si Tapi Rasul Petrus justru ngaju kala Kristen gelah Muhammad man pemerintah. Goka iar bahan sama serah harus kai hamati. Tentulah boka murah enda guna dilakukan. Tapi tole itu riken Rasul Petrus mah surah-surah di bata. Kai surah-surah di bata. Gelah arah perbahanan du si mahuli iposinik du kala bodoh si luam cakapna. Lalu kata si deban, arbahan mahuli lah. So arbahan mahuli ada bentuk klarifikasi. Maka engkau salah penandai kala nandangi kala Kristen. Ya. Labo perlu sibuk nurikan kala Kristen baik. Labo pemberontak guna membela diri. Tahrekai dia ngerana man kala sinterem lah perlu. Tapi lakukanlah perbahanan si mahuli. Cukup dengan berbuat baik. Sinik kala bodoh si luam cakapna. Bagaimana kira-kira? Jadi kalau si deban sir pengakap kalau Kristen enda sesat, banci terbuktikan salah. Enda maksud rastujun Rasul Petrus arah surat na enda. Sikap si bagai tentu petangkas isekin situ na kalau Kristen. Jenari sekala-sekala pe harus min gelu bagi kalau bebas. Yajuk Petrus gelah kerina kalau situ ulalit si makeken kebebasan na guna nutupi si jahat. Maksud na MK, kalau Kristen harus min ngelakukan surah-surah di bata tanpa beban. Ya. Bagi kalau bebas, lalit beban na. Tapi bebas si jenda labo rate-ate. Labo rate-ate. Harus tetap gelu sueras perintah Tuhan. Sebab budak di bata kapan kerina manusia. Adi budak mauga gelah senang tuan na ibahan na gid ia latih gelah keleng ate tuan na ngata ia bagaimana pe harus na kerina manusia nandangi di bata sebab manusia kap budak di bata manusia harus ngelai di bata ngelakukan surah-surah di bata. Terakhir kalau Kristen pe ia aju gelah na Muhammad man kerina manusia. Angkalangi kala si sadakini tekan ras lalupa ar kemalangan man di bata. Zara Muhammad man raja. Tujun Rasul Petrus si jenda MK ningatkan. Maka kini tekan kala Kristen harus min terida arah sikap geluh nasi mohuli subuk man teman na bagai peman pemerintah. Kaklan Tuhan, minggu endai gelari minggu gereja ras negara. Arah palas renungan tak enda, kita isingatkan uga arusna bersikap selaku kala Kristen. Selaku gereja singgeluhi tengah-tengah doni enda, arkaitan ras status ta selaku warga negara. Di tengah-tengah negara Indonesia enda. Arbahan mahuli endam tugas ta. Lalit tawar menawar. Arbahan mahuli.
Segala na banci tangkas itandai kalak, sekin kalak Kristen situ huna. Bas kegeluhan ta sebagai warga negara ibas NKRI enda, tentu subuk secara pribadi bagi kelompok kita harus menjalin kerjasama raskrina teman ta manusia sesama warga negara Indonesia. Subuk si sada kini tekan, entah langgi ya, sada suku tah langgi ya, sada golongan tah langgi ya, ras terusna. Perlu kalau kita kerjasama, sana perlu kalau kita membangun hubungan si mahuli ras ICP, termasuk ras pemerintah. Ibas kerina tingkatan bas negara ta mulai pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, keplingnya, RT RW, harus ngenda kita menjalin hubungan si mahuli. Sebab alu kerjasama si mahuli tentu buwe dahin-dahin si mahuli si banci ikerjakan gereja ta. Gereja harus hadir jadi siraras terang. Arbahan mahuli gelah ernanam. Semaka arah etangkas maitandai kala identitas ta. Ulah kamin sebalik kehadiran gereja justru jadi sinanggel. Gejek kita lah ngukuri tetangga. Terganggu ia istirahat turun kita latihan rende, latihan benseh tengah berengi. Tiap hari minggu ngoka terganggu si ban kalak mentas. Gara-gara lalit ingan ta parkir, macet dalan kita ibas. Kebatin kita bas gedung gereja lah si dah uga kalak darat ngutkut. Janah lit kape dahin-dahin desa, kegiatan bersama bas lingkungan ta, laka kita open. Kalak sirdahin ibas gereja, tapi i rumah ta sila sadakini teken pe si tindas. Tentulah teridah ize identitas kalak Kristen situ huna. Tercurna gelar Tuhan si ban. Sebagai ciga ate di batape. Bagi pengelako bangsa Israel, si ituri kenibas Amos 5 ayat 10 waluh se 24. Si jadi ogeta. Ija bangsa Israel pak sesi lanai setia. Bagi pelanai taat. Nandangi Tuhan. Keadaan bangsa Israel lanai ngelakukan perbanan si benar ibas. Lebih-lebih di bata. Jadi keadilan pelanai kabo jadi prioritas. Semaka ibas pak sasi peribadahan pe nggo jadi terjeng formalitas. Ayat 10 siwah ijai itekankan Nabi Amos karena ilustrasi binatang-binatang buas. Ilustrasi ningetkan maka peribadahan ela boleh artina adalah ibarengi kegeluhan si payo ras bucur. Ya. Semaka nina Tuhan ciga atiku. Ciga atiku. Perayaan-perayaan agamando mutah aku ngidahsa nina. Jelas kelije iturikan maka dibatar nambah ate man bangsa Israel. Si Amin dia rusur dengan merayakan perayaan-perayaan agama. Tapi kerina formalitas. Sebab tetap dengan si ilako kena jahat. Perbahanan la adil, la bujur, lama baterang ku sekelewat na. Maka gereja harusnya lah bagi kita sembah ku Tuhan. Kini tekenta ku Tuhan. Ketutusan ta teridah min arah sikap geluta bermasyarakat. Tema TMK Muhammad man pemerintah. Pemerintah artinya mekap sarana tapi organisasi silit kuasa gunar bahan res dalankan hukum tapi undang-undang tapi kebijakan. Gelah ratur negara. Janah pemerintah terdiri dari legislatif, ya, pembuat hukum, pembuat aturan, pembuat kebijakan, eksekutif sindalan kenca. Pemimpin sindalankan undang-undang, hukum, aturan, kebijakan. Raspe yudikatif pemimpin si mengawasi penerapan undang-undang.
Kita selaku warga negara iaju gelah patuh dengan tunduk nandangi aturan-aturan silit ibas negara tak enda. Kaikin aturan-aturan bas negara tak enda, si pemenang lebih ikut kita menjaga hak setiap warga guna beribadah. Bertoleransi kita ibas erkini teken. Lah kita ngerugikan orang lain khusus naibas memakai jalan bas berlalu lintas. Adi patuh kita nandangi rambu-rambu lalu lintas, tentulah kita membahayakan diri teras orang lain. Jenari sigalar ka pajakta, lip ka pemilu, muat bagin kita sekalenda pemilihan gubernur KP. Hadir kita, ula golput. Adi PNS kita patuhi jam kerja ta, sebab ibiayai negara kita. Dahikanlah dahin talo mahuli, sebab kehadiran tak kalak Kristen harus namin jadi berkat untuk negara ini. Ulah kita si gejakna, kita kasih robati, ibas intern gereja, kita kang menjagan polisi, perban sapi-sapi kita ngorubat, mela kita. Jenari harus kamin gereja, kita gereja singgelu, tetap nginget guna notokan bangsa ras negara ta. Gelana pemerintahan, si mimpin bangsa enda, toho-toho jadi wakil libatan dalankan, karena tugas ras tanggung jawab na. Alu tetap negakkan kebenaran ras keadilan. La ia menyalahgunakan kekuasaan. Jenari selain notokan kita harus ikut muat bagin cidahkan kepedulian tam. Mereka saran-saran ibas tingkat lingkungan ta guna nampati pemerintahan. Dage kekelen Tuhan, marilah jadilah warga negara si taat nandangi Tuhan. Maka teridah ketaatan taman Tuhan, mereka kita kepentaran ngasup ngelakukan si menghuli sirguna man bangsa ras negara enda. Terpujilah gelar Tuhan arah sikap geluh ta. Amin. Mari si pinagagaman Tuhan ngelakukan katana ras kita toto kita. Bapa kami seringan ibas kini razan surga keleng atindu erbahan atan dengar kami guna iper singetindu segelah beluh kami nempatkan memposisikan diri kami selaku gereja singkeluh hadir jadi siraras terang man sekelewat kami. Kehadiran gereja andu jadi pasu-pasu mandoni enda. Semaka Tuhan, ibas karina dahin-dahin program pelayanan, ibas perkadena pe kami Bapa. Tetap minteridah maka kami anak-anak Tuhan. Berindu kami kepentaran Tuhan, gelah surah-surandu tetap panci ilakokan kami. Erbahan si muhuli singena atindu, sirbahan tangkas itandai kalak. Ugakin pengajaran Kristus mengenai kami. Ukam kamir pengenes dengan mindo gagah pe Tuhan. Kesandu si badi yang kuasai kami, ngelakokan singena atindu saja. Ara gelar anak Yesus Kristus kamir toto ras ngatakan bujur. Amin. Salam jua-jua man banta kerina. Tuhan si masuk-masuk kita.